Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras niyo amin, papagayam. Intay basa ti Proverbio 13, versikulo 13. No di mo ipangag tinaimbag apang magbaga, kas mo daw dawatan ti riribok nga agdisuor ken ka. Tungpalam ti pamagbaga, ket awan ti pakananwang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, Candia. Agsil-selfie ka, Matt, Phoebe. Juan, ngamin, ada in regalo ni Daddy kanyak akwentas. Ha? Rinigaluan na ka manin? Sigurado. Ado manin ti ag-like iti picture mo. Juan Ay, duwata man nga ron niyag picture. ay jak kayan. Tapay, Matt. Ibagadan tupay nga da relasyon ta. Anya? Catherine, nakita mo ka di impos ni Feby? Jak pa inlook at Facebook ko. Iupen mo na tap no makitam. Anya manan ngamin day taaya. Hay, agi paspasikat manin Kuna kun kat. Kitaam ta i-like mo mat Ibaganan tupay nga umapalak manan. No siya, pambarak ko maamang i-like ngay kadagiti post na. Ay na, bye-bye amon. Di mon ilalike. No siya. Bye-bye ak nga agi-post latan iti kayat na. Ngam sobra mat date akasinsin mo. Ultimo panangan na. I-post na pa'y. Ultimo kanan na kunamkit di ah. Awan lakat ipopost na amin. Nagdakkel gayam ti balay da Fabian niya. Kasano nga mom? Nakapost iti wall na. Talagang ay pakpakita na. Wen, talaga gayam nga da ka ba ilanday ti biyag? Wan, ada ngamin ni Mami na ijay Canada. Isumot lagayam No gamit lang ti pagsasaritaan, talaga akumpleto da. Kan, talaga adakkel ti balay da. Kasta gayam. Talaga nga impost na? Wen, kay popos na lang. Kita mo. Kita akman. Wen nga agpaiso. Insan. Itayak pa lang nga agtuk-tuk-tuk. Ngam di mo matilokan. Ay, pasensyakan ha. Addaak ngamin dita kusina. O sige, umunag ka. Manumat lang ti doorbell? Di ka man lamang kagatang? Nakapasyar ka man, insan. Uy, nakitam ka din dagiti in post ko, ijay Facebook ko? Ay, amumatan. Busy ak unay. Awan time ko nga ag Facebook. Anya aya dagiti in post mo. Ado ay na. Nagado tinangil-like, sika. Kasla kamot lang arod artista Ado pa'y ti ag-comment. Aya. O may kaintin Sabado iti balay, ha? Taapay. Nalipatam gaya man ang birthday. Ni. Wen gayam anya. Birthday. Iso nga umay ka. Ay na, kasla kababain mati umunag diti dakkel abalay da Feby. Anya ko mati kabain mo. Kasla, babak nang mat dagiti bisita na. Wan adda amin lugan da. Makapa-open. Oh my God. Umasidag ta. Madaman ti pa nagpipicture daw. Mabain. Ang tamat makipicture Madamdama, nakaposto man dagitan ijay FB na. Sigurado Ni Feby pa iti ko na. Kababain. Anya nga ruti aramidin ta dito Makipangan talaangin Saan tan makipicture? Nagsososyal mat dagiti kakadua ni Feby. Ay, hanyamatan. Melvin, kita ang manda ti signal ti internet. Apay aya? Nagkapoy man. Ay, jak maka-i-post iti picture ko iti Facebook. Kas kalagdada mo.
Amo mat anabuntog ti internet, no kasto nga oras. Ay, naskan nga maipost kon dagiti a pictures iti birthday. As in? Asa? Iti kasta, makita da, no kasano ak nga ang birthday. Sige, sige. Bayam, ta i-reset ko di internet. Thank you, Melvin. Ay na, imbaglakit din ta saan ta nakipicture iti birthday ni Feby. Kabutang mo mat nga minti camera. Katawaan dak ko mamanin Taapay mo. Nang runa numayabayak iti leksyon asagana ni Feby. Addan tumanen ag-comment. Karuprupak kano ti leksyon. Sobra ka mat. Katwan man, amok ti comment dagiti tattaong. Di, ag-comment ka mat. Kat ibagam, nga uray nalukmag ka, nasalunat ka. Naimbag ko no kasta amin ti kapanunutan dagiti FB users. Ujay tuman balay alokatak ti Facebook account ko. Takita man no anya ti impost ni Feby. Ay na, adumanin ati ipasikat na. Amumat tanday di akasinsin mo. Sobramat ni Feby. Apay. I-post na mo't amin ng FB. Oresan matarumbang nga may post. Kas kumaitian niya. Impost na dagiti ado a regalo daken kwa na. Ay, talaga akas jay kasinsin ko. Ibagam ken kwa na, ta delikado tar aramidan na. Apay ko maadelikado. Di mo kadaam mo, nga agsipsipot dagiti managdaktakes. Oray iti FB, agsisiim da. Ha? Sisiiman da dagiti mabalinda at akawan. Kasapulan sa mga laka, iti security card. Taapay, Daddy. Adda kanu nadlaw dagiti babaunan. Addaw mararubayan, iti rabi eh. Da kayo ano kaya ti mangala iti security guard? Kan mabalin ka di iha. Isardeng mo pa'y lang ti agi-post iti Facebook. Ni Daddy talaga. Agraman day ta pakibiyangan nyo? Para mo't lang iti pagimbagan tayo daytaw. Ay, day tala ang ti pakaragsakak, Daddy. Iparit mo pa'y? Saan ka kadi nga umapalkin ni Feby? Ni, apay ko mga umapalakkan kwa na. Kitno in a relationship. Talaga? Oh, kita amday ti FB na. Nasayahan ano kasta? Ay, i-broadcast na amin ni status na. Ay kat, makaamumutan itibiyag na. I-like tan Ag-comment kakit di Sige. Ibagam di ta, congratulations! Insan, out of town kami ka ni Melvin. Oy, imbag man. Isurot ka kumang, amumatan. Exclusive laang para kada kami ka ni Melvin. Wan, maawatak. Adan to matlatagon daway, akadwa ka arumwar. Ay, katuan Saan ka amadanagan, insan? Agpost ak ije Facebook. O sige, oy, insan. An nadam ti ipopost mo, Agpada kayo ka ni Daddy. Kontraan da. Para iti siguridad mo matlaang daytoy, apanang palpalagipmikan ka. Ay, sigaman kit di insan. Nagadon ti ipopost ko. Ngam di ka pa'y ag-like. Aglalike kak mat. Di ka pa'y ag-comment. Insan, no mabalin, saan kan nga agi-post kadagiti mabalin ang mga ayo kadagiti agtatakaw. Anya? Ay na insan, di ka man agkatawa akasta. Saan ang nakakatkatawa ti ibagbagak? O anya, nakasagana kan, honey? Wan mat Kat, nagpakadakan kini dadim? Agpakada pa'y laang. Nungay di nakpalubusan. Anya? Maklaat tulatan day jay. Inton makita na dagiti post ko ije Facebook. Sika talaga. Katuan mat. Malapdan nakpay no adakton ijay nga gin-enjoy. Sa bagay. Basta timpakada ka ni Daddy. Dua kami kaninsan ko akatrin ang mapanagpasyar. Inraman mo pa hindi kasinsin mo
medyo nabartita ko na. Di mo ngamin unay kaduan ti aginom. Naka-post ka din dagiti in-post ko? Diyak pa nakita. Nas ka na makita dagiti amin agagayam ko. Nang Rona ka ni Catherine. Sigurado, umapal man ng dayjay. Tinasaya at inta na di cottage. Kapay. Inta bantayan dagiti gamit tayo dyan. Ang picture ta pa yung mata. Agam, dagiti gamit kan kwarta tayo dyan. Saan ka madanagan? Adda agbantay ijay. Adda security guard. Hello, Uncle. Imawagakan ka, tanay. Rabiin. Tsak mo't lamang ura yan dyan kasinsin mo. Di na ka di imbaga ti papanan na? Adda na panan na. Katwan, Uncle. Sa di na. Out of town, kuna naman. Anya. Katno ko na nangagpasyar kayo adwa. Anya? Isungay dawagan ka. Jay boyfriend na ti kadwa na, Uncle. Saan na siya? Anya. Inraman nakpay ni Insan. Una yun di kasinsin mo. Makapadanak. Melvin, agring ka. Melvin! Mapugpukaw na kiti gamit takan ti kuhartak. Anya, Agda nagtakaw idirabi ang mga nadalang dita. Awan, talaga tinakaw ta. Sinragdatan idirabi. Awanin ti kwarta nga agawid, Melvin. Kasano da ito yan? Dad, pawitan na kiti pagpletek nga agawid. Sa deno, tiayan mo. Daddy. Nagulbud ka man eh. Kung namati kasinsin mo ti kakuyog, ngam sa balimat kaya, Kuha nga min, Daddy. anya tinapasamakan ka. Natakawan kami itirabi Anya, nukas tangarod, talaga sinisiimda kayo. Tauray dito'y balay, at damat nagtakaw idirabi. Anya? Kabisado dagit agtatakaw, dagit irumbang ngalaan. Kat masigurado, aga po dahi tayo ti kanayon mo apa nagpo-post iti Facebook. Daddy. Binalaagan kay din, Feby. Ngam di nakingkang kano. Anya nga ika. Natakawan kayo ditan. Natakawan tayo pa'y dito'y balay. Sorry, Daddy. Basal ko na ito'y. Sorry. Dumngag kadagiti nasaya at apang magbaga, tapno mailiklik ka iti saan na nasaya at apasamak, nga isuntutiin ka pagbabawyan iti odina. Mapagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.